RDC Steven Nzubwa nagira ngo cyo busasa no kushanga ngo harumwa abazira barukorogo kunyamarwa bakebwa ubujunanizo bwabo kushomesa abana ecyagizire ngo mizeji nibaza kujurwanisa kureba ngo bajimaraho osalaho kuspendinga siringi 200 ku walaji nene to spendinga siringi 3 umwana wo wazala waje cya pasonere 3 omusajja batuka ekisana nafuna mukyala we nebamala emyaka 2 nga tebazadde omukyala mutuma manyaje asabya ruhangoro mukuru w'ishomero rya Buhunga kandi ogabirebera bevi nagira ngo bine bizubu byinji nkevina kuba bice hamwe n'ibindi byinji. We have another challenge of high pupil desk ratio. One desk almost is seated by 6 children, so they can't write very well because they are not all that comfortable. Nawe cyo tukabentwetaga ibizimbe birengera bitwine ahabwo kwenda ngo abana bito bakabasa kwiga kurungi. Abebembezi bashabara beja abakozire okugumiza muno mutuma go kunda kushoma kugira ngo aho muraze mutujwekereje mugire mico mirungi mu maintaining discipline y'imbire mu inaha kandi okora kwanyu kugumize munamani kugira ngo buri hamwe ho naho turije ku bantu bashanga mu office agahiguru sange muri abana ba responsible abeja batungire ebirabo basimire kandi haraho bakubuginga lessons nabo muze bagore Gashakwa Dan basibye.